Da bi utvrdili gde pravimo, a gde gubimo novac, potrebno je da znamo za svaki organizacioni deo firme njegov doprinos ukupnom rezultatu. Njegove prihode, njegove troškove, rezultat. Međutim, sa finansijskim izveštajima tu udaramo u zid. Zašto? Zato što je prodaja, odnosno sektor prodaje, jedini sektor u firmi koji ima prihod od kupaca. Ostali organizacioni delovi, proizvodnja, logistika, marketing i tako dalje, oni imaju samo troškove i to nekako izgleda ovako. Znači, imamo 100 prihoda, to su prihodi, i tih 100 prihoda ulazi u sektor koji se zove prodaja. Znači, ovo je prodaja. Sa druge strane, imamo i neke ostale sektore u firmi. Pa ćemo tako reći da imamo, ovo je proizvodnja. Recimo da tu imamo troškove u iznosu od 65. To su razni troškovi. To su troškovi materijala, zaposlenih, održavanja i tako dalje, da ih ne nabrajam. Imamo sad, na primjer, sektor logistike. Logistika. Njihovi troškovi, ajde da kažemo, su 15.000. I imamo, na primjer, marketing. Evo ga ovde, marketing. I njihovi troškovi su, ajde da kažemo, 10.000. I sad imamo problem. Šta da radimo? Znači, prihodi prodaje su 100, troškovi su locirani na sve ove ostale organizacione delove firme. Postavlja se pitanje kako da utvrdimo rezultat svakog od ovih organizacionih delova. Ako bi pojednostavili stvari, ispalo bi da je prodaja u plusu i da nosi 100, a da su svi ovi ostali sektori u minusu i da tu gubimo novac. I naravno, ovo je skroz pogrešno, jer prodaja ne može da prodaje ako pre toga nije nabavljen neki materijal ili ako nije napravljen neki proizvod. Ne može da funkcioniše ukoliko nema logistiku, odnosno nije organizovan prevoz. Ne može da funkcioniše ukoliko pre toga nije dobila podršku od strane marketinga u formi neke reklame koja generiše neke lidove i tako dalje. Sve ovo je jedan veliki lanac vrednosti i svaki ovaj organizacioni deo i svaki zaposleni koji radi u ovom organizacionom delu dodaje svoj deo vrednosti i daje doprinos ukupnom rezultatu. Ukupan rezultat je, kao što smo vidjeli, bili ovih ovde 100 i svi ovi ovde troškovi, znači evo ovde smo imali ukupne troškove 90, znači to je zbir svega ovog ovde, to je ovde, znači ukupan u sudar ova dva nastaje rezultat i to je ovih 10, to je rezultat.